Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero reka nongere mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'ibuzingo, tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze gatanu kuri gatanu. Tugiye kuba rero tubyinjiramo, ariko mbere na mbere aya makuru tuze kuyinjiramo tubanje no gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania, bari by'umwihariko Burundi, bari Uganda, bari hano South Africa, Zimbabwe na Zambia. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi bari no ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Abo nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero dukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugiye tuba updatinga. Ndabona rwose ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo zirenga ibihumbi 20, ariko nka kimwe cya kangahe cyose ndabona imibare rwose iratangaza ko bamaze kwasiga ubuzima ari benshi. Ndabona ari ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho, turazenda no kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo tubabwire uko byifashe. Turaza kubabwira yuko imwenga inyeshyamba za AFC M23 zinjiye mu midugudu ya Kipupu. Ubu tuvugana iyi midugudu ikaba ari Tombe. Turaza kuba tuyikomozaho, turaza kugaruka by'umwihariko kuri AFC M23 tuyibabwire ko yamaze kuba rwose igenda yamagana ibihugu birimo biragenda bivuga ko nyamuneka ngo irimo irahonyora uburenganzira bw'abaturage, ndetse bikagenda binagaruka ku Rwanda. Turaza kuba tubyinjiramo tuyiva imuzi n'imuzingo, turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kwinjira mu bice bya hano muri teritwari ya Masisi tubabwire iby'imirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu. Ikaba ari imirwano ikomeje guhuza umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuba tubikomoza tubifa imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko mu gice cyahitwa Nzibirani muri Warungu, tubabwire yuko mu kanya gato gashize igisirikare cya 23 kimaze kwakora operation idasanzwe, ikaba ari zimwe muri operation zikomeye. Turaza kubabwira yuko kandi muri iki kiganiro nyamuneka turaza kwinjira mu bice by'umwihariko bya hano mu misozi miremire y'Iminembwe, naho rukomeje gufata inenera urugamba. Turaza kuba tubabwira uko byifashe ndetse n'uburyo imirwano ihagaze. Turaza kuba tubabwira imirwano muri Mikenke uko yagenze, ndetse n'ahitwa za Mikarati na za Nyamara. Ariko muri ano makuru mujye munyemera mbabwire yuko tuba turi kumwe na muganga gakondo, umwe mu bagukoraho rikaka ukimenya indwara yawe tandukana n'uburwayi aho bamaze gukira. Nimero yiwe mwamubarizaho ni +24 380 Iyo nomero uyandikiye rero ahita akukoraho rikaka. Uyu avura indwara z'amoko agiye atandukanye, avura amarozi, avura ibitegano, avura indwara by'umwihariko z'amoko menshi, anatanga imiti ku bashakanye ingo zo kubakwa neza. Ni umuganga w'umuhanga, mugane. Yes, nago ndi butinde rero by'umwihariko ndaza gukubita mbangura nk'uko mba nabibabwiye. Reka duhite twinjira mu makuru nyirizina agezweho, by'umwihariko duhere ku kijyanye na FDLR ziri kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi ku bwinshi. Ngira ngo ku munsi mu minsi igera nko kuri inga yitambutse nibwo twari twababwiye ko FDLR zigera byibura kuri 400 zose zoherejwe mu gihugu cy'u Burundi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho gatoya nabwo hahise hongera hoherezwa izindi FDLR. Ibi rero ngo n'ubundi ngo bakaba bari mu mugambi n'ubundi wa wundi wo kugomya guteza umutekano muke mu bice bigenzurwa na AFC M23, ndetse ngo no kuzahabwa umusada n'ibihugu byombi uko ari bibiri, by'umwihariko ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo mu minsi munabyumva yuko Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bamaze iminsi rwose ibintu bitifashe neza, bavuga yuko isaha ku isaha rwose intambara ishobora kuba n'imiryango mpuzamahanga yabigarutse ivuga ko intambara y'akarere ishobora kuba. Ni ukuvuga ngo rero izi FDLR kugeza amagingo aya birashoboka neza yuko aricyo kintu
gishobora kuba kirimo kirabazana mu gihugu cy'u Burundi, ariko mpamya nashidikanya yuko kugira ngo kibashyire n'urugamba rubananiye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwana n'ingabo navuga yuko zirwanaho, bizagorana kugira ngo ibyo bashaka bagire gute babigereho. Biragoye kuba AFC M23 inyeshyamba zikunaniye zigukubise zikakwirukankana ngo ujye gutera igisirikare by'umwihariko gifite uko kimeze. Ni ibintu byagorana. Ni ukuvuga ngo rero reka yenda ibi tunabive mu gihugu cy'u Burundi, icyo mugomba kumenya ni uko ibintu kugeza magingo ajya bitifashe neza. Isaha ku isaha umutekano uraza gukomeza kuba muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ikindi gihari, nyamuneka nyemera twinjire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano. Intare za Sarambwe zamaze gufata ibice by'imidugudu birimo na Gipupu. Ni muri operasiyo zidasanzwe mu midugudu rwose yahariya Imwenga. Amakuru atugeraho aravuga ko abarwanyi batwirwaneho bifatanyije na AFC M23 by'umwihariko binjiye muri Gipupu, ni umujyi munini uri mu murenge wa Itombwe muri groupement y'Abashamudinginje. Ni mu misozi ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo habaye imirwano ikaze. Amakuru menyesha yatugezeho yemeza yuko ngo hagaragaye imirongo y'inyeshyamba zinjira Gipupu zituruka Imikenge, aho uwo munsi rwose wari uwo ku manywa. Iki gikorwa rero cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yo kuvana ingabo by'umwihariko za FARDC n'abafatanyabikorwa babo hariya mu mujyi wa Uvira n'ingabo z'Abarundi, nyuma y'iminsi mike rwose zibutaye umujyi ufashwe n'abarwanyi ba AFC M23. Amakuru nanone aturuka mu bitaro bikuru bya Itombwe agera ku gitangazamakuru cyacu akagira ati: twatunguwe no kuza kw'ingabo z'inyeshyamba zitwaje intwaro zikomeye ahagana mu masaha y'isaa sita hano Igipupu. Twese twahungiye mu bihuru. Kuri ubu umudugudu nibo bari kuwugenzura, binjiriye nta kibahagaritse, nta sasu na rimwe barashe. Umuyobozi rero w'umudugudu wa Gipupu ntiyashoboye kuboneka, ubwo twakomezaga tuvuga kuri ino nkuru ngo tumuhamagare tumubaze uko bimeze, gusa mu masaha ari imbere n'ubundi dushobora kuza kumutereka ku murongo wa telefoni. Kuwa gatatu rero by'umwihariko kuva kuwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza, bivugwa ko imidugudu myinshi yo mu misozi miremire ya Mwenga yashizemo abaturage bayo nyuma yo kuhava kwa FARDC, bavuga yuko bashobora kuza kwatakwa muri rusange. Ibyo byose rero bikaba bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Ndabona ibintu bitoroshye Imwenga kabisa. N'ubu tuvugana hazindukiye imirwano ikomeye cyane hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi AFC yatangaje ibi nyuma y'uko tariki ya 12 Ukuboza ibihugu by'ibinyamuryango by'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi byibasiye u Rwanda, birushinza gukomeza gufasha uriya mutwe. Igitutu ku Rwanda rero na AFC M23 cyongeye kuba cyinshi nyuma y'uko inyeshyamba zishoboye kwigarurira uduce twinshi two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo turimo n'umujyi wa Uvira. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byumvikanye mu by'ukuri bivuga ibinyoma, by'umwihariko nyuma y'ifatwa ry'uriya mujyi. Umuvugizi wa AFC M23 rero bamwita Lawrence Kanyuka, mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatandatu, ni ku munsi w'ejo, ateye utwatsi abakomeje kwikoroza ku muryango wabo u Rwanda. Ati igerageza ryose ryo kugaragaza ko AFC M23 nk'abanyamahanga cyangwa abakoreshwa n'u Rwanda ni uguhindura ukuri mu buryo buteye inkeke, biganisha ku nshingiro mvuga ya Leta ya Kinshasa igamije kumaraho no gushyiraho uruhande rw'igice cy'abaturage b'Abanyekongo bangwa urunuka. Ibyo rero ntabwo byashoboka. Iyo ni AFC M23 igikomeje kugenda
by'umwihariko ibyo byose igira ati ibigarukaho ariko kandi nyamuneka reka tunabashimire dusoreze aha ngaha.